de ohia na wasanka de ohia na wasanka momra me na nati waso oba ene yatewia omunyina so omoba omuso munyanko mbe sende ne ma na ba na ya fi nsu anto nsu anto de but kakra na mo no munyina mo famre mo famre support ye na bibia nya kama ntina na anope me chia wai ma honya odindindindindindin sebe ya 6 match one yatewia munyina mo beba na ya di fufuo no team ya mi sure mo mama na endpoint homeopathic clinic ase na romenti yetime the health tips no ebro joada de kosi fia da bia ya na 5 minutes ye nchekura sabe ya obenya ho etimi akomunyuma ahodo so nti free prostate scanning no koso mema ni nyina ye take advantage na ye nko endpoint wo ye nko check ye prostate no ye se wo ye kama bibia ye de beka akira wan so bedidi ye no abo prostate no ho ba mentwema cancer emfa no ho nyimo afi ne de catheter ba be show be mamu jo so ne de opa so emma edu ho de a na no ya ye de mempese bedru ho nti kokko check scan any sisi a sanso na infections endpoint sebra no won check my yen free eba na ko treat eba na ko ba na be ma yen ko eba lab de a obetua bi sebe yen point betimi enye scan bi abeso ya sene frɛ 0244867068 0244867068 and 0274234321 0274234321 endpoint homeopathic clinic or say the end to chronic diseases na enede miami nuabema Francis of say ewa haseya o free royal family the Spoon restaurant abba nti wahu restaurant ta hu de na se wetu se fufuo party team omo so de omo mo a eba beta ye chi ti eba be di nkomo so be ya be hwehwe wo mo nyame ya adom Thursday no mo wa ha nti ye wie Thursday no a wo se program bi a wo ye no utumi ne wo mo di so so be me na me nchia we na bi aboko de tuntum ne da so fine no ma twu anim so kama mo wa ya de pa the Spoon restaurant nti we papa yeah Ekobia your friend royal family Adishikuo royal family atade ni bi na eheme no na first of all me da okofa by na se na na hema adwa epe na no pe ebo emuchia na executives na krobia asante kumi na wo ya the first ene mpanifo a ewokuo ni mo nyina anope migina omanemu emakuo ni nyina ewo Adom TV na yawa koye kuo kese de na Adom so nye TV ketwa David enfufuo party eno so ye Ghana na si ekuro ye aduane kese pa nti ye wose yekuo ni so ye de ho oden ye modembo better program nechi ema bibia ye kama nti ye baya ya manie no okay nti ye hwede a mo ye sebe ya na obi ate the royal family and I said the Spoon restaurant also betim mo ye duma okay ye ko bia ye boaboa ye ho ye boaboa ye ho se bia obi ware se bi obi eja efrim anane na efrim se bi obi ho mfa no okọ hospital obi hia support kakra ti ye se ko na ye contribute eboa na obi a ko ne nso ye wo ye nhyehyɛ ewo se bi before ye beju atomo no executives ne be frɛ ewo backdoor no wakasa a kyerɛ wo no nko nti de pa na mo ye de boa like obi ho ka kwa ba mo fa so boa ya ye nse ebusunya baako nti e kame account so akame nti ya gada ni nyina ye se ye furumo baako aha okay nti eda ya wada ede na mo ye da ya wada de eto ensa frɛ Ghana fane nyina ye kuo ni ye obi wo amonone ye omu nyina nso ede omomoa kakra ede amane ye toto ye banch ye sradofo no se kakra bi ombenya bia na omo famra na omo mekekuo ni eme support ya yikrom
ade a ye se bancho bodio konkonto enkate ebro ade bia ombenya ombetum dia support ye bia na ya ye ready say royal for ye beje o matum ntina say ene nkwan be no ya de aduane de I can't say na so because we be who say the spoon aha na say nkwan bibia ya de atre so na ya de enumo ye yes senkate nkwan ebunabunu abenkwan light soup oh yeah babe ye bibia kama sa when you learn na benya sa taste ni so ani be free royal family sa ti sa wo pesa nkwan ni bia no da no bia ya wada ya fofie da sit match ti en de bia wo bia bra na royal family account to ba aduano no fufuo no se body se banche ye de be ma ba ni nyina be wie mu yie no a wo so mu ana wo betume de aba no last year ye kama ene miguso America ye da mu ase na ye nimpa se nyaminti next week ye wada no eno so ebe broso ti be bia wo ba fo wasanka ne bra na ne wa nso wo bepa wo tabia wo makoni wo je ne wo garlic ne wo ginger no na wo awachi na wo de aguso so ho go ni panados ne obi a ne pemako nti wo mako level no wo hwe na enkoye mu asa na no watwi extra mako na aguso eno ni taste na ma different flavor kra nti wadaroma moma ebe kan yo papa me contact ne bia obi pese oba mo pese mo ye aduane pese mo ye bibi e ma wo ma okay nti number obefre 050 843 9491 and 0548 40 44 43 and your WhatsApp number at the same time calling number nti obi opese oye ya mo bia no on fresh number on send ne WhatsApp messages ya be respond ne nkomo bia wo bia ye no need senior ada many fancy hair se bibia ni hobi mu a edamase edase papa panti fufuo no bi ne e boni tintin de se kwasi wo kitchen ho abekwan adonade ai ene de wo so mbema me bi ti o mse no mbema me bi edi ti me kan hwe a mbeti yenka nyame hira papa me enkomra dwumade no wo ho ye to so